But in the middle, what they said. But we'll come to that. In the meantime, human wildlife conflict. Yes. Of course, conservationists and pundits in the conservatory industry. Kuria nyamu ibatie guthumuira. Yes. Ni ithu tucikoragia. Ona mahuthagira kiugo encroaching. Yes. Ni ithu tuhatikaga nyamu. Yes. Na gwaka njira-ini ciacio. Exactly. Which is probably scientifically or arguably, you know, making sense. Tondu mathia maingirite mutitu. Na gutheria ithaka. Nene akwekika oguo ri mutikiaga kindu kiu gitagwo human wildlife conflict. Igua kundu njogu ni irehire thina nirathukiria ndu mugunda wina what do you call the hippopotamus bogo crocodiles crocodile and of course lately now the wamutelis na miruthi muno ni ukabini tondu Heodu moyaine nayo. Sasa troko ngiono muruthi no tuthamire. Hapana hiyo. Leo kama sasa kama simba anakuja sisi tunashikanga simba mapua. Ukishika mapua na mwana hiyo ndo hii. Sisi tunayangwanga maguja tunatumia kama toothpick. Sasa ndio hiyo igwa muruthi. Ne hinya. In any case they don't quite occupy the highlands. They share the tropical grassland savanna. Ule ukavine go the plains. Yes. Ndio kile tuko tunakio conflict ile. Ni wa mutire ni cio hiti. Yes. Na theru. Ndio. There unanta to interact ile. I think there unanta adekanire moyu. Hiyo ndio kegio kiria kinene muno. Ona mutongorere wa situete agenda 4 ri. Weto mwangi wa iria ni cia muremire. Na ngende cia mutoririe. Guku ni tukunina theru. Na musie wa Furedi. Musie ni tukuneana mutego. Mutego siasa no gire metego, you know they are very bright, they are prime. Sie na hakiri nyingi. Chekiria go igire metego hii. Tikemenya metego. Ando makora ito yo na ngara. So the hyenas have been prowling. And unfortunately sometimes you gotta ginya hadhara. Yes. Ureo koreto rura githagatha gukinene kia hiti. Yes. Meneno ya juja. Yes. And no hiti generally ikorwo cie scavengers. They hunt tagadimo no muno ikorwo cie ke. Scavengers. Gwetherera iria ndige. Yes. Utaru githenjiro iniri. Gugikoo kwina kamuthitu handu githenjiro ni ndu a hiti. Because they come to scavenge. Kiria giteiru. Yes. Ni cia kururia. Tarithu tukiikara kuria mihango tukiajio turo kuori. Twahetukana nacio bara. Hiti. And for some reason those ones were very calm. Citioragia mundu. Ni cia kihutire iria ciukite thutha uyu. Ndirakwira atiriri, wahetukana nacio mihango kiwe. Uno hongerero kirora horo wa nyamu cia githaka KWS ri. Mararutire makinya maria mundu angioya. Ungicemania na team mafisi. Waru hiti. Yes. And on face value, it looks very impractical. Ira ne mararekereirie ndumiriri. Yes. Yoria mundu abatie kwigita hiti. Yes. Mungicemania. Tondu na riu instruction ya bereri is an inverse of you know, common sense. Ati don't run. Wamiona. You see, hekelo getawa involuntary body action. Yes. Ono gethina re jina fara wegue.
Domanya acceleration niyo ya umaku. Hakiri yaku o rimwe. Yes. Ikwira Ngoni guthie. Ikwira Murife. Run. Now no manya ngona ni uri thividi. Nikuta ria press o button. Yes. Ya ku achieve your top speed. Gogia kindu gito talk. Na kuigoro turbo. Otoire ordinary otoire we iko. Yes, otora we eco mode. Ndio wekira overdrive. Kwa jolo iwa. I think they just you know the hobbies ya onego shonori diadu to enda wa utarore mufuto na utarore aguo ne tigana kana we othio giconokaga oragio ithe macaria neke gatare magui mauma me digeo ya ngui Wona Hiti Dukore kura. Yes. Step number 1. Yes. Do not run. Yes. No ke rote duge tuate ni wako mate nduri ho. Tondu hedio ni ukomituma yajie gwiciria hi niki. Ni gutuga concern. Ehota gwiciria no hindi ya gwira irio. You know it's a scavenger. Na nekenagira mundu kindu kioneku. Riu no ero ndukambe gwikomithia thi. Ni urugame ceni. Murugamane wima. Murugamane nayo guo murorane. Yes. Hau tiraithi. Ndio ole methoni. That's the simatingirorana. Akifisi. Okay, kurugama no kirugame. To no ithukio igwe to tare na ihenya. Yes. Ha kurugama na riu murorane ri. Yes. How hena challenge. How do hena challenge? Ona andikia watho uyu ndigwiciria they are capable. Instruction easy. Yes. Tondu riu ni urugame murorane mwirane atia. Yes. Ayo, hiti. Okay, not keep calm. That is impossible. Impractical. Impractical. Olele. Ati uikare totano na kindu. Takana kahunie. Yes. Ona ugiota wine karobo ka hore niguo o relax. Na hindi o amutiria. Hau akwiroreire. Wiyo kibuduni. Hau tiraithi. Ati ararama. Kana eka kindu gito giggling. Giggling ri. Ati ndukamake. Tiraithi. Uthie na mbere kurugama uguo wihorereire. Yes. Mana no akenya ma. No kerote hitie no mwarora nari. Ori ori boe ka mbere gatagata yaku nayo ri. Yajia guka ri. Ndukegarure ure. Othie makinya na thutha uguo mukiroranaga. Tandu mendaci. Othie na rivathi. Kamu. Murok. Riu haha nao nio kwaja arume ingi mangirituhirwo tondu riri ni tura instruct wo kana tuka encourage wo ungiona te taragua ri me guthukire mehahure na kugamba na kumiariria maundu ungihota kumiruma sawa Funda Ayo baba
Aba into experience hiyo area tu nayo tuli. Yale ya kugereria rwigero zikoe gacibina. Hai. They can only happen in a movie. Yo, that is a Godzilla. Not Tarzan. Eyo ne movie. Eyo ne the ma. What ma so money the money ito wala on king. No get out dikuo kwene. At make loud noises and look aggressive. How? And frightening. As if you are going to attack. What? How? With what? With the hey. Ati aruta mayo meonie maku. Amo ito makayo ginyane batamo siga. Na jogo iria goroki. Jogo iria imod. Matale da utina na ha no marito hero. David Mabore. Yusimo tawaida kawaje ni akomela. We. Ayu, kwenda kabisa. Kwenda wewe. Siri, yevi ego wage. Siri wewe. Onaki gone kumura. Kwegwa. Shwashwa. Okohiawe. Kokohia. Machete. Shwa. Botamage shwa. Anderson wawe rona ke no hote. No wawe hele ha. No the view. Hiti wewe. Uncle John Vito. Ngwe. Good morning. Yona no ame ngejira ithako. No ame thakira. Remember the fire get the you are Big Mac. No ame ahure. He can look menacing and frightening. Look frightening and like you are about to attack. Look horror you are David Mabo. Kana degenye. Kategenye na maruga maneze na one akaira. Sio rahisi. Imabo ni sinema. Hii ni kipindi. Kipindire. Ai yawe. Bana. We. Stand still. Ewa vie. Hidi. Uitonye na niye moroi. Dine masiage agatika. Katonya na maruga manei. Ngende murayu. And he has a frame. Yes. Akio na wakuni akimira oye. You hit it. Oh yeah, I am saved. Ebuenda. Era ngora na gaduke in his elementary. No me come, don't go the Maka do go the. Ai de kipindi. Ela ya da foto tu. Ina mai kare de mata ku engage public. We hear you. Lakini hiyo ni kipindi. Sasa ni kipindi re. Ela ijaja. Iya. Leo horo forori yoyo. Gueta que bueno. Y no quiere que IW se matara tu irá de atiri. Yes.
Matu he mwena witu human being. Yes. No matiratura na mwena uri ungi hitire. Reaction what is the reaction? Ile tufatie gutanya. Yes. Nimarute wira wari to meno hoti and they have a heavy resource. Nimamenya uria hiti icio iguthamio kuri andu mari. Yes. They can do that. Yes. Cieheranio na andu. If they put their mind to it and they have resource. Yes. Cieheranio kuri andu mekete. Kuri andu maraikara. Matigatu ya tucirume. Na ucimakia ma. Wewe. Ayo. Washa. We hiti we. We washa. Ya ni kipindi. Irare, he was on a little bit on the receiving end, but when he woke up, he trampled his proponent, the opponent. Araugire mugu wotu ko cokagio no tuko. Yes, and they deservedly so. You see, tware kuria memorial service. Ndiracokire guka baada kidogo, ndiracereirwo kidogo, ndirakorire Bishop JJ akihunjia. Yes. Lakini I was around later on. Ndirari kundire yatene. Ndaithia kuruta mutha thibitari, he's okay now. That's good. And at home, ndirake yatene, but I was following, and I was speak after the other, especially the leadership course. Mokera mpendwa muno. Hindi yo ndirari kuwa hindi wateti mararagia. No nani ndirakinya handu ndianjia gutuika njita ndirona riu andu aya nao ni maingiriire Githae muno. Which is very true. No cio tiate ni rita ria mbere kuhanika. Ndana uiguo kaingi na kaingi. O handu Githae ari no mwaka they have to bully him. Ben Githae. Padisha na nimuri onokorika ona DP handu oriye garuya uyu okay kuonere. So I think yesterday they went overboard. And largely so today a headdress down marahete Ben Githae, and even from where I see that was uncalled for. Nedakinya hadu daiguo na ni now this is too much. He is not even the subject of the event. Yes. And he's not our biggest issue as a country. Yes. Na Githae ndagethaga kura. Ndethaga kura. We ario wira to ria nie nawe ri. Tukoro wira. Na Moses Kuria CS ararugama arauga a very reasonable thing. Everyone has a diplomat, a democratic right ya gusupport mundu riake. Warenda. Which is what Ben Githae did. No ni manamukireire muno especially wetwa egi. Itube. No, that was uncalled for. Yes, I think Itube went overboard. How? He's our friend, no how uri. How ni yake arathire muno. Arathire muno niki. Because I don't think our biggest issue right now is Githae. Actually, na ngoro atiriri. Yes. Andu aya ona no mutu methaga. Yes. Magetha mutu mwena ona ke Githae ethagira mutu mwena uyu. So shida iko wapi? O mundu ni ciana ciake ethagira mutu. Yes. So na riu tone gwathire uria gwathire ri. Yes. Aria macindire ni macindire na magikio ya thirikari. Yes. Githae na kuri nake kuri ari ni macindirwo na makiiganira. Yeni. You move on. Na ngweci ari mwana ucio ri ni mabati gukorwo maumete face ni ya. No, we are off that face. Na MK CS was great na uyo ndo afata muno. Riu ni ihinda ria andu kunyitana. So forge the way forward. Ti ihinda ria kuga ati Githae kire. Forget about it. I think Baba Daisy was very much in order kucokia. No, ni arekire wega mugu wo tukuri. Mucoka yo tukwe, that was good. Ucokerio hau wokira. Yes. Tondu riu arugamia rau atiriri. Nie mwage ma stress. Mwage ma pressure ma kwanda ku kwanyu. Mutikandehagiririe nie. Na mutieto mathira mathiko na magogo na marutho ni mukunjaririria. I was still calm. That was in order. It was very much in order. Tondu the you know maginya honorable amuna rauga riu ndauga Githae ke atia atigano nake riu. Yes, you know that was I think how tihega Dennis Itumbe, our good friend, hapo ulienda sana. Yes. Na riu ateti aria makiri ite-ini ri we accept you won. Yes.
and we moved on. And you also need to believe you won. Yes. Dio tidoke gekia ria mwahotire. Yes. That was then. It was then. Na mutia ukirikania muno tini akuhuraga. Yes. Ni akuhuraga, ona akuhurari you won. You won. Githae alipandisha baba mlima ikateleza, so who won? Alikubali na akaendelea na maisha. Na alikuwa kazi yake. Anake onake no ciana ciake ethagira. Yes. Ori onake muteti ono wigite-ini ri. Onake agetha giti no ciana ciake arethera. Ethera ciana endagira ciana ciake akirugamaga na kiria etikitie. Otora ni nyumo rugamia nake. Na kiria wetikitie. Yes. We are days how. And he was very okay. He was in a very good mood. Ndrabu ara ndirikaire to turathimanite o. Nekoragwo very rare kuona bendi Githae yakirakara. No ru ninge hari kiundu ninge andu mangikuranga. Ni maramukire muno. Uigua atiriri, hey, slow down teacher. Ni mwadindika kona muno. Yes. Githae yako mundu very calm and collected. And a very happy man. Nidagiyuka. Nidase digesere yuo kidogo. No nidagikinya sa James. Dona ginya Samido. Senator Karen. Masoke mamuthukie mutwe. No, he got worked up. And you know he's not a politician. I koni ona ninjika ire gitire ndiraiguaga. Now this is too much. Yes. For one person. Na ona tigogona ritikirire yake is just okiro uria njukire. Yachokia thomere mundu ndagika irorete 10. Yes. No, that was not good. Ya turamenya nginya ngaru ya matiko mamwete wira ni hindi riwe kuheo. Yes. Hey, no. Ana hiyo. Things sasa hiyo tusiende jia hiyo. Yes. Days. Otuko gocoki otuko. Ndigweterera gukia na itumbi okorwo ndathiite. Erwo. Mastelasi bao matikadehere ni. No, that was in order. But again, we thank support area. No maraki hire garuia. Asante sana. Nya thirikari yo nyene. Yona atongoria, they came in a big way. Of course, right. That was good. Right from the president, the deputy president, Mheshimiwa Betty and the others. They all came. Yes. Mheshimiwa Moses Kuria. And of course the CS. And there's always a voice of reason. Hado amke ire. Ona githomagira andu ni areka approach gathaka muno. Yes. Heka, you know, you don't go blunt out on someone. Yeni. Hapo paangaliwe. Paangaliwe sasa tusikwe tuna. Na unajua hii siasa iko tu pande hii ya kwetu. Ajua ndio ino kiregeira gatiriri. Yes. No korado aya manathomera Githae oguo ri. You see politics change. It shift. Siasa ni cenjagia. Like tectonic plates. Na gutire kemera gia siasa gitathiraga na goka kemera kingi. Yes. Maya gukamubatara kemera twerekeire. Yes. Maya gukamubatara. Ona MK ire. CS Moses Kuria geta Cecily. And to invite that with Cecily. So it was not to a former. Very true. Which is true. Now that realization is very crucial for an intellectual leader. Yes. Wana do get ule awali. Yes, that we can form a get essentially. So is a former CS. I also become former sometime. Okay, then that was worked. Tika do timenyere te Githae yake arahuka githemba kiu. Do timenyere. No hari araikitio ri. Githara ukarangu ni wala mpendwa. Reke tutige Githae. Acha. Pana. Ndirenda kumera atiriri. Mena masters maona kuma tikare hagire wa Daisy. Hello, gothie ona ngaro ya witu ri. Future is bright. Maundu no mekwagirira. Yes. Kwa hinya wa Jehova. Absolutely. Reure. Wazaki ni kuranyitanire. Na Januari.
Tego Zaki. Yes. Kwanyitithanio niki? Zaki kaharari. Aikara guku city. Atiragithiete rugongo mambura. Oh, ni muka Nairo. Yes. Amita mana maingi Januari mugicoka ri. Nyumba ndikoragwo kindu. Yes. Tondu mugitua kwinuka ri, ni mwamba kuhinyia indo. Ona hari indo mutiragiriria kugura. Tondu muramenya ni mukwamba kumagara thigũkũ ri. Ciathira mukamba gutiriria kugura. Ndio. Zaki maita maingi ri. Niko geka shopping. Yes. One kare igana. Gari. Kare Toyota 100. Leo supermarket wina gari ri. Ni ugia migari ure kidogo. Yes. Ona ni rutagiro irio jana turori. Yes. Mai ko rutira jana turori umereweka hapo ni maigua amari tuhera kidogo. Ni maigua wa waste effort yao. Ona yero mauti ni kile turori ri. Mara parking makuria ni gani? Sio hiso. All stage. Maigua na nimeihuragiria magigua uga ka box kohwo wega nimamenya we parking ndu na shughuli. Yes. But ideally we are all at some level. Yes. And I know Oma. And we are all shoppers. Absolutely. Equal rights. Yes. All shoppers. Leo tena Wazaki uroki ile ri. Ni yake nukiria shopping. Nara akiamukiro na gogo iyo. Yes. Mena mwana wake ndu miaka 2-3. Na leo akagikana nage chukuru. Yes. Actually the younger one is 3 years. Yes. Wewe ukinake ndakire grade 3. Baba, sika baba. Tata, sika. Sema hea wamba wow. Yes. Ajo matabura mutu. Dikaule tiki anwaru ga manamusi. Nekure ya musere. You have to bribe them. Ati niwegerire kwa Alex wa jamii. Yes. Akwenderia ga 5 kg kare atwendageria kahoreru. Yes. That is not priority to them. Priority ni kile wa mane magi akiria thairiku. Batitamburaga effort ya cukari na mutu. Na mucere. Acio ni mahema wao. Atuthuti twihoto korwo haha uguo tuigagwo haha maitho-ini nigetha ciana irire twigoro taki. Twitagwo Kinder Joy. Twigoro. Mo, na tuigagwo haha nigetha ciana irire. Ciana iregere ho. Yazaga Kinder Joy. Yazaga Kinder Joy. Anu weka utau ndoge kunya mwana ni rora wone. We kuria ciari bonda matatamburaga. Nie ne ngoriha. Hau bara iria ni ndanonera. No, you cannot give kids that kind of entitlement. Yes. Gunyo hau ni itembeaga. Yes. Leo Zaki ri. Aino kia shopping ri. Na maundu maraikaro wega. Akeinuka the following day ri. Niguo arakorire riu eterio. You see, you will tell mutumia aku enodu right from the time kuingira tu. Yes. One ti okuhinguragira murango. Neo tumagira delegation munegerei. Mama ko wapi? Ako bedroom. Ukale ba shigana. Kweli asikie vizuri. Akona na mtoto wako hapa. Aidie bedroom. Wakora aikarire hau. Aketie thitima cia ruthingo. Tieno ya iguru. Aitete rethiti. Ya supermarket. Namuria. Nini? That's the first question mundu raiamuka. Nini? Tonyo sense, you know, there is a pattern. Ukamenya kundu kukuri undu. Leke. Zak. Buka hapa. Bas. Leo wajagia riu mundu rumena akiagira ki undu ta kiu ri. And that is where we go wrong. Uchokaga CPU. The Central Processing Unit. Ogerie riu kuri 5 umenye niki. Wekete. And you be very quick. Very quick. No dojo ni uthararagia mundu muno gatuika blank. Na ni ucokagia very silly questions. Ugatuika incoherent. Yes.
Zaki ni nini? Nini? Ni list ya shopping kwa ni nini? Zak. Surely Zak unataka tu uniue. Uniki dai kurana ki. Zak Draco tire. Urenda kujura. Nake. Zak shopping ile na hieri. Indio receipt yake sin ni Zak odia kai problem wewe. You know ana ni anaivas. Zaki. Yara ya anaivasi. Rauti modo ugete ne akafo. Brother yako igira kudugirira ngari parking. Otie kafo yakora orwere rwa fara. Nina neke na waithe tiokenjire tia kwanirira ciana CCTV. Nongea na watu hii. Basi uniambie ndio tutanishindisha hapa. Zaki mchele kilo 5. Na ulileta 2. Hizi 3 zilienda wapi? Ebu. Onewa boko ni fahamu. Ebu. Wako yakirite star. I think hii ni cartel make mistake. Nanda nao watu walini overcharge. Ego viko huko kule kwa this extortion. Sasa hiyo ni extortion. Hizi ni pampas. Serious, ile ulikuwa umeniandikia. Okay. Kanyi anavanga medium. Hizi newborn. Na ni mega size. Ni za nani? The newborn. Si ni moja na hii. Zaku ndo anafala hapo. Rona modo mukegu muno ha. Ona de mukegu muno. Ona de kagege muno. Ni hakiri. Wahikirie muno tari hakiri. Uraki ari ogwoneke. Isi ire. Ni pampas ya newborn. Isi ire. Yakira midi eno ri. Ni akanyi. Yewe witu. Isi ne siao. Newborn. Isi ne siao. Weka sini wako rasi ali video. Ade ile muno ndakora oda ipale udrakiga. Uri ke support na neona ne January. Je supermarket yaki ade mo support. Aikara ko kasi yocio waku era ngata. Uramba guthira ngata racokoro ka sarani. Ibago kire nduthi nawe ko to. Ora nya mutumira delivery. Sak. Kanyi waku ri. Ewa miaka 3 ni athuguma orere. Agetigire. Macintosh ni yake. Macintosh. No ya kasi ni ucio. Indo ici ni imwe. Atiza. Kundu kou nama ugutwara irianto. Gukura turehera maguta magutahana giciko. Zaki, ino getiriditi. Ijo the cooking fat, vegetable cooking fat, and salad oil. Dharari yo eku haha indo ini ici ciaku. Ithi urona tutingiria dharari. Ithi urona uturehere maguta maya matambagwo ni thigiriri. Na riviti haha. Hendi ora umurume ucio Zaki ri. Hakiri ni ithararire. Totally blank. You know he knows, but he cannot tell, and he does not have a version. Tonne ko hithokia. Hithokero. Ne kubasho. Ona mane zwari rucio na hatire cira wa rucio. Ati cira wa rucio turamarekeria hake. Thaici. Acio ri. Methambaga na ndeto. Ithuĩ ri. Ona uga turengere mene ngai mwena uyu munini. Kasini ucio waku. Kasini ri. Kariwe wa guthomithirie.
Okay. Ocio rĩ tore thithi ndĩkĩona haha mũcema kweri Saki rĩ. Mũcema kweri haha rĩ. Aya rĩ. Ĩkũgwa kasini. Tũbagara tũna. Ithuĩ nĩ yakaga konia ka ithano. Ana nĩ nene haiya maũndũ mũno. Ngai tangĩteithia andũ. Okay. Ũragĩteithia andũ na kĩrĩa ũtarĩ. No he andũ ngari ũthiage magũrũ. Saki unaona mũndũ seji mũno. Saki unanibebanga ufala sana. Unaona siranga ya akili. Ujui mimi nilipataga A- ni vile sikusomeshwa. Gwaku kũrĩo ma solid Saki. Zaki ithuĩ macani tũcungage na magego. Acio nĩ tea bag kwaja round enveloped tea bags. Kasini ĩyo ĩna newborn. Na ndĩrenda thaa ici ũhũrĩre kasini ũcio twarie nake wakorwo nĩ wanyu. Kũu nĩ gũikio deep end. Kasini ũcio ũrakĩrigitha thirei gũkĩra niĩ. You become incoherent. Your thoughts are not organized. Everything is a clutter in your rational faculty. You don't have aja citaratali. Ukageria kureha cirokero tia kuroria mata. Rĩu nĩ ũraroria mata. Zaki niwe no ndehe drama tigo. Hela maũndũ mai. Nĩkĩ kiuga nginya mbu. Ũrarakarĩra haha. Yana maũndũ mau. Na hizi nao si mambo serious. Ni wapi imeandikwa hapo niko na demu. Okay, no worry ũhoro wa demu. Okay, riviti ile supermarket ya hathiri. Andũ aba ko registrate loyalty points. Yes. Korio Saki no urekireire points. Ici rĩ totini rĩ. Urekireire point ici. Indo cia 12,900. Oya arareheire thĩna rĩ. Hau nĩho rĩu Saki nginya aramenirie andũ arĩa gũpaki indo rĩ. Okay Saki. Gĩkĩ nĩ kĩ? He mũndũ ũthagĩra mũnyonyi gũkũ Saki. Ngai. Kamba matukanagĩria andũ indo. Nĩ wa mwana wa gũthaka naguo o kanyi. Wa mĩaka 3 athake na mũnyonyi. Tarĩ rĩngĩ. Mwana nginya ũyũ kũnyua na gĩkombe gĩa thamosi. Saki nĩ aragĩikara na andũ arĩa me makinya merĩ mbere hiko-inĩ. Mamwĩre ũndũ ũcio ũhorohagio atĩ. Kana wa mũthũkĩra tene. Saki nĩ ũrachoria. Nĩ wakĩrĩ ngori. Ngori. Ai Saki. Mũndũ nĩ agayanagia indo. Yo tukania shopping. Shopping nĩ tukanagio nginya rĩthiti. Andũ a shopping nĩo makuanĩke. Oh, that has no come back. Hiyo no Aina. Ndagĩthiĩ gwĩkĩra ciana irio ũfikire vile tutakanaweza. Wewe ba gũikara ũrĩcio karigwo ngome kana nyume. Because you know you are guilty. As charged. It's written all over your face. Letha ikovira. Ukinya handũ kegũrũ kĩoko yarĩ thiti yo gatarũna. Akahingũra ngarari. Ndio Isaac. Enda chomo. Uleta nginya mbica. And you know women will keep memories like that. Ĩrĩa mũgokanĩrĩra rĩ. Agacoka fairo-inĩ ya atrocities and historical. Agathiĩ register ya igoti. Yes. Akaguũria fairo. Akũrutĩra criminal record. Kũndũ wanoĩwo kĩ? Irore. They have a remarkable way of doing that.
Well, in man, that's what's up, man. You jazzy. I mako ku Seattle akina nganga wagetodo. And the wife waje and the childrens. Wasalimeke sana yo. Man. Yule mashokere ili nako. Pare kia utoderia guya rogo. Yes. Leo ndo bwaga de baga ideke. Wow, ni mwakinyire America. Kwe bura. Nekona ura. Chago kuna snow. Bura America ke kuguna nake. No, it's just a figure of speech. Neto manjarire ko radio. Ka ko ne ko raura. Yes. Yangi mono priska. Wewe kabebi kangu kalienda shule leo. You see, it's very exciting for a parent, especially when mwana shukuru lita dia bere. Yes. You see the firstborns, there's a kind of excitement. I agiona nitao metu waraga. See, especially if you have children in upper form, mono rogo gori, upper primary, edukona stress ni giate mwana utwaro dhukuru no. Chama wewe na ciana cia iria nene. Omutwaraga omuthenya wa mbere. Oyo ngiri. Ona niwe maciarithagiria angathĩtie. Ciana shule. Kana kwenda kwa class yake na kama u. You know these small young ones. Meciragia atĩ mathiĩ thukuru rĩ. Ũguo mathakaga mũciĩ rĩ. Megũthiĩ maturanĩrwo kĩrathi kĩmwe. Agakora kũndũ. Ugu tiguo uthiaga. Akija kuwa kona mahukana. Akarigwo okay, what are this? Akaba akaigirira kiriro iguru. Wega piu. Na alimu wa metago ECD. Mafatie maheo itio tondu. Ungirĩrwo gĩthemba kĩu nĩ ciana 40 rĩ. Na kũngĩ nĩ ũkora kĩrathi kĩna ciana nyingĩ piu. Yes. Piu. Cirĩraga. No kwĩ imoda. Wewe ciana citikihana ine temperament. Yes. They're very emotional ones. Ona gwe ciana irĩra goro ũguo na ciefo. Bye. Gakira ũguo gĩkarĩra. Yes. No we kimwe gĩtwaragwo cukuru mũthenya wa mbere. Ũkona na mũciari nĩ ũrarĩra. Akira, bye baby. See you. Bye. Yatire ko. Ala na magĩthĩa cio jaja matiarĩraga. Ikio nĩ imoda. Nĩ imoda. No etungi. We hakuhĩ kũmona makinyagio Facebook. Yes. We reported. Yes. First day. Kana gĩkirĩte gĩkinyatha nene. Ruhure bathi. Nĩ rweru. Na ta fees. Adogithi. Yes. Akabagi. Na to skirt, na to dressy. It's a preschool. Yes. Ukona tuhana tu professor. You make a masters, go defend. Yes. No matora go thukuru umuthi. Rocio ego kiria gathie thukuru gake staki shule. Staki. Kaenda wikara muciĩ. Ake utai kwenda shule ndio kufanya nini? Silienda shule jana. No, it's a repetitive process every year. I got the challenges you kinyaga kamenyera. Yes. Okay, I know how to kania mugunda arogo. And there are those who use the bus. Okay, kiro kuria muri. Yes. Ndio kwega kuwa guo. Oko mithenya mbere igana ona ri. Nekara kuo. Especially ko ikoro weather ni hash. Yes. Gatuarwa. Ndio kamenya gikinya gutwikaniria mugunda. Moko anake umana ikondo kianda. Rugongo turia twigurukagia ri. Yes. Kana tura rugongo na kerago ni kunanio kananitio. Yes. Muthenya wa mbere gatwarwo. Kangathie muthenya wa kerĩ rĩ. Yes. Gakaumagario nĩ nyina. Yes. Ndego akinyia cukuru. Agatwara like halfway the journey. Yes. Akera rĩu kuma hau nawe wĩtindĩke. Na ndio kena rukunyu mwĩrĩ. Ndio kena kabagi. Nyina akinyia nuthu rĩ.
agatigariwa nje gucoka na muciĩ ri gakamuma thutha gakawatũngio ngunyo njega kwenda nyina angĩrora one renji ya mĩgũnda yothe ina andũ mararĩma rĩ nĩ amenya rĩu kena cordon kena police cordon Jabi nĩkĩ babu eka atia thukuru na thukuru ĩkĩrĩ njaga wenda gũthiĩ kũmaciĩ ũgeka atia mũciĩ gakome nathiĩ cukuru kurara kana ngũkũre hau nĩ ũgũthiĩ nathiĩ gakinya kũu gakora twana tũkirĩte rĩ atiara nĩ mũndũ gakire na rĩu twapakirwo kanyamũ rĩ tũtimenyaga timing wĩna tuo nĩ ũndũ wa gũkorwo matiatigire kuonga tene rĩ no mwaka ũmapakire liquids Ogaikaraga kahutia kĩndũ akanyonya cai like you're itigaine no kuri icite gwa play group cia international schools meginya nanis yes meginya mikodro makomagira rogo mena wangare deskine komai kwaze yire guoko kolio neki wajiro tare toro egoko na Ogori ukora ari kwinginya kundu me harsh conditions yes agoro ni mahato ma kuhata kirathi yes meragwo mugoka na mahato yes na mena athari they grow up very fast yes circumstantially Ramakavenya makeinuka ri gutire gutigana yes wora ciara cia karenji kanyu mutwarane ani koragwo kiria hakiri cira majua na ihenya ikanyitithio atatu aria matateng'era kimukurire Johanna nakwaja muno tona tuna ukoraga riri for some reason rugori tona twakurinu ni tuko twiyumireirie muno ni nya muno woneka na kamukurinu gakirira Wani uri wona never batineraga wegro kenemba kofia makome wima yes ni hagedi tuigire tuko tu maturupulida the troop leader they have leadership quality akara gumani adini na Janet tokora ya gengi ya cia area yes akwali mwa ECD you know they have to do some very basic things like toilet training yes na obudithiri mwana gukiragiriria for a certain duration and you are working on their concentration spans which are very small episodes yes Apple umenya ni maseto no ciana cia nathara nacio ni ire kayo umenya riu kirathi kiu ciana iria nyingi ni cia setorire waigwa ni maraina in harmony cia taga tizie kali wira dutaga Hi guys, on a very silent, with tranquility and nice silence. You can hear them from very far. Okamanya nekiaiga. Kama ciana thare ciewima acio ni manyita revi Ndrogo tikoigi gukoragwo ati play group you play what where play at home and come to school and learn yeah you come to learn ngomenya gutara bebe yes ya bebe 10 na boco 10 and mure boco iria cietagwo rose coco toro ni ire pattern they are more visible no ngireka wa irimu
Leka yegeza gaciana. We concentration ya ndire iguru. Kirito. Inya koruta igiri. Keria. Kata isi 1 2 Alutaria hizi di kaisha marathi mago. You know, that is a very spiritual calling. Very spiritual calling. On a patience and a resilience. They are just a gift to this world. Yes.